يا صاحبة السعاد بشارة ملونة في وجهك يا عائشة أميرة الصديق حبيب رسول الله. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah mahir lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah, Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Mulia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Laqad ahabbaki nabiyyu hatta shiraba min shafahiki, idza sta'a dala'a ilayki khurasatul anfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah halan nikah wa haraman syifat. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah amma ba'da. Bapak-bapak, ibu yang menghormati wabil khusus saudara mempelai yang berbahagia, ngapunten sedherek aja bobo dipun mulai madrasah masalah masalah masahadat istiqlal lan sholawat. Ngapunten malih sembami bobo sampun selesai boten usah tepuk tangan, cukup dengan bacaan alhamdulillah. Mangga dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, kula nyuwun izin lan doa restu dumateng mama nikahaken lan kawinaken kula kalian tiyang jaler ingkang nami Kang Aldi Saputra kelawan suka disukani mas kawin yatra 300.000 rupiah dibayar kontan. Selajengnya kula pasrah dumateng mama. Putunya nyuwun apa deh? Belum nikah. Ini kenapa piambak apa waktu bapak naik? Bapak. Sok madep kita ya. Madep bapak naik dia. Ini rukun apa ya? Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak naik Bapak naik kula kula mersados tados dumateng dumateng panjenengan nikahaken nikahaken lan kawinaken lan kawinaken putri kula ingkang nami ingkang nami Nur Malasari Nur Malasari kalian yang jalan Aldi Saputra lawan suka disukani mas kawin yatra 300.000 rupiah dibayar ontan selajengnya kula pasrah dumateng Bapak naik. Di tapi nggih Bapak Saryoto keluarga saking Bapak kang gunakan putri namanya Nur Malasari kali Aldi Saputra. Aldi pencapa Aldi? Dedi. Bapak Dedi ya. Iya. Namun Bapak ngomong tunai langsung jawab saya terima nyambung ya. Mana tinggal dibaca jawab dulu yang jelas dicoba ya. Siap tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nur Malasari binti Bapak Saryoto halal dan saya untuk diri saya dengan diberi mas kawin uang 300.000 rupiah dibayar tunai. Halal dan sah saya. Halal dan sah. Ya. Hanya yang penting saya cuma nyambung, sadarnya cuma dibaca, jangan buru. Usahakan cepat dibaca benar. Akal jelas. Yang penting mangga, saksi. Saksi meniki kan? Bapak benar ada mundur. Ada mundur Bapak, saksi semua. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Usikum wa nafsi bitallahi faqad fazal muttaqun. Uzawijuka wa kala ma amarullahu ta'ala bihi min imsakin bima'ruf aw tasrim bisan. Ya Aldi Saputra bin Bapak Bedi, saya nikahkan dan saya kawinkan Nur Malasari binti Bapak Saryoto untuk Anda dengan memakai wali bapak kandungnya yang telah mewakilkan kepada diri saya dengan diberi mas kawin uang sebesar 300.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nur Malasari binti Bapak Saryoto halal dan sah untuk diri saya dengan diberi mas kawin uang 300.000 rupiah dibayar tunai. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu wa barakatuh wa jama bainakum fi khair. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi alamin. Hamdan lillahi wa syukuran hamdan fi mazilah. Ya rabbana rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa qina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf, bila akhiri, bila tidak, assalamualaikum warahmatullahi Bibirmu bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah menghindari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Tercinta, ya Aisyah Humairah, Rasul sayang kasih Rasul cintamu.
pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Laqad ahabbaki nabiyyu hatta shiraba min shafahiki idza